Salibonani Mahlabezulu, sisamukelana kusifundo sethu sekota yesithathu. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo phakathi komnyaka wonke wona lowo elokhu esifundisa okuthile ngoJesu. Kuleli kota sizafunda okunye okujulileyo njalo ngoJesu, siqhubeka silokho simazi. Ngiyalikhuthaza sihlobo zami ukuthi sithathe izipele zethu amaBhayibhili sifunde kuyona leyi kota lapho siyabe sifunda khona ebhukwini lika Exodus sifunda okuthile ngoJesu. Mina ngikhuluma ngo-Amos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele baziveze labo ukuthi bangobani. Salibonani babukeli labalaleli, sibonga uNkulunkulu ukuthi singene kwenye lekota singabaphilileyo, sifunda njalo ngalokho uNkulunkulu afuna sikwazi. Okhulumayo umfundisi Mila Dube. Salibonani bathandeka indawana yonke, siyalamukela kusifundo sakulona leli viki. Mina ngisisi siboneni mhlanje. Salibonani bathandekayo endaweni zonke, siyathaba njalo ukuhlangana kulesi sifundo sanamhlanje. Olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Siza kuthola umthandazo alibona siqala lesi sifundo. Asikhulekeni. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga lesi sikhathi esiqhakathekileyo sokufunda ilizwi lakho elingcwele. Siyabonga uNkulunkulu ukubana usihlanganise, sinikela lesi sifundo, sinikela umuntu munye ngamunye, umlaleli lombukeli munye ngamunye. Alibana siyakufunda isifundo sokuqala sika Exodus kukota yesithathu. Sicela ukubana usithungamele, umoya oyingcwele abe nguye oza kusichasisela khona kanye ofisa ukubana sikwazi njalo sikufunde. Ekupheleni kwalesi sifundo sicela ukubana Nkosi silungele umbuso wakho zamasinyane. Lokho sikucela ngokukholwa kuye uJesu wasifelayo, siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga umfundisi. Isihlobo esithandekayo kalokho sengitshilo ukubana sikubhuku lesibili leBhayibhili okuthiwa ngu-Exodus elalotshwa nguMose. Leli bhuku libhuku esiendoyisa ukuthi sike silichaza ukuthi kanti vele sikhuluma ngani. Ngikhumbula amazwi kaPawuli uthi lezi zinto zilotshelwe thina ukuthi zibe yizibonelo. Angithi phela lezi zinto zendulo ikakhulu ekhangele kakhulu ibhuku lona leli ukuthi kwakulotshelwe thina. Singancedisana la sike sichaze kanti vele nxa sikhuluma ngo-Exodus injongo yaleli bhuku ngiyani, kukhulunywa ngani? Siyabonga ukusivezela ukuthi sikhuluma ngo-Exodus. Ibala nothi Exodus vele litsho ukuhamba. Lapha inkambo kaNkulunkulu ehamba labantu bakhe. So uNkulunkulu uveza uthando alalo ebantwini bakhe kule inkambo ala ebasusa eGibhithe siya eKhenani. Sizafunda ke ukuthi uNkulunkulu lapha utshengisa ubudlelwano alabo labantu bakhe. Uthando lakhe ukuthi lunjani ebantwini bakhe bephakathi kobunzima, bephakathi kokucindezelwa, avele ukuthi uNkulunkulu kabakhohlwa ngolokho ehamba labo. Lathi ke kulesifundo kithi njengabalali babukeli sonke sisenkambeni yesiKristu, siza kuyafika ekhaya ngoNkulunkulu wayizolo namhla lakusasa ongajintshanga. Kakhulu siyabonga. Kuye ngokunye sikutholayo kubhuku leli. Esikutholayo okunye lapha Elder Maforo ikubana ke uNkulunkulu ufisa ukuziveza njengoNkulunkulu othembekileyo. Lanxa bona abantu bakhe babe ngathembakalanga. So siza kubona ebhukwini lonke ukuthembeka kukaNkulunkulu, kodwa bona abantu ebakhiphe eGibhithe beqhubeka belokho benjani behlamuka kuye uNkulunkulu. uNkulunkulu othembakeleyo, uNkulunkulu osithandayo. Okay. Mina ngikufunda ebhukwini leka Exodus izinto ezimbili ezinkulu kakhulu ezenziwe nguNkulunkulu embalini yomuntu. Okokuqala luhambo uNkulunkulu aluthungamelele uIsrayeli emsuse eEgypt esiye eKhenani. Ungafunda kuNehemiah uthi abantu laba bahamba uhambo lwe-about 40 years ngitsho bengangenanga elizweni lesithembiso. Kodwa kulento emangalisayo ukuthi abazange bagugelwe zimpahla, bazange bayithenga, akuzange kube njani.
isikhathi lapho uNkulunkulu aveza khona amandla akhe amakhulu eluntwini ukuthi uyenelisa ukufida abantu ngebread elungiswe ezulwini inethe emhlabeni abantu bayidobhe badle inkambo lapho uNkulunkulu ekhipha amanzi edwaleni uyakwazi ukuthi inkambo yokusuka eEgypt usiye eCanaan uNkulunkulu kulapha aviveze khona umlobo wesifundo uthe uExodus khuluma ngoNkulunkulu la ngesimilo sakhe so inkambo yansuku zonke yayiveza ukuthi mina nginguNkulunkulu lina lingabantu abami isimanga sesi2 amandla abonakaliswa ngoNkulunkulu indaba yokuchapha isi ya imbali yonke yeBhayibheli indaba yeRed Sea lokuchachwa kwayo iyamveza uNkulunkulu ukuthi kakho omunye ongakwenza khona lokho ngoba uNkulunkulu nguyumnikazi wezinto zonke izimanga ezimbili engizifunda ebhukwini kaExodus eziveza ubukhulu bukaNkulunkulu siyabonga zihlobo kodwa yena le yikho esizaxoxa ngayo kodwa konke lokho kukhomba impilo yethu singapha kwelanga siselizweni lokuncindezelwa ilizwe esingaphathwanga kuhle lapho sikhululwa khona uMesiya sendleleni sisiya eCanaan ibhuku leli sebachilo isihlobo zami ukuthi likhuluma ngoNkulunkulu lesimilo sakhe uNkulunkulu oluthando sakhangela ke isifundo sethu sakuqala lapho esikhangele khona incindezelo isisusa lokuzalwa kwaMoses yikho siyaxoxa ngakho kuvikila namhlanje ake sikhangele ivesi yethu indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda uExodus 2 ivesi ngo23 sisiya ku25 verse 23 ithi ngemuva kwesikhathi eside inkosi yaseGibhithe yafa abako-Israyeli bakhala babubule ebugqilini babo ukwathi ukukhala kwabo becela usizo ngenxa yobugqili ababekubo kwafinyelela kuNkulunkulu uNkulunkulu wakuzwa ukububula kwabo wasekhumbula isivumelwano asenza lo-Abraham lo-Isaka loJakobe ngakho uNkulunkulu wakhangela abako-Israyeli wakhathazeka ngabo nansi indaba sihlobo zakhe sifundani lapha ngoNkulunkulu la ngezithembiso zakhe kuyini kanti kwakusenzakala ku-Exodus kuthiwa inkosi yafa efa inkosi yiphi le lapha sifunda ngenkosi eyayibusa ngaleso sikhathi lapho kwabantwana bakaIsrayeli khona uFaro labantu umbuzo uthe sifunda mina ngibona lapha sibona uNkulunkulu ongawozeli ongalali osaziyo lapha esikhona ngamzuzu ngakula umuntu omela abona nomlimi semfulatheli ngoba abantwana bakaIsrayeli lapha bengena lapha bangena baqala banikwa baphumelela kuhle le ndawo yokulima kwaba kuhle kodwa kwachibilika baqalisa ukuhlukuluzwa uNkulunkulu akade khona izolo befika ulokho khona behlupheka nguye lo othi sebekhala athi ngiyalizwa ukuthi likhalelana so engikubona lapha ukuthi uNkulunkulu ukhona izikhathi zonke mkhumbuza ongilayelele ombukele ukuthi bathandekayo ungaqanisa empilweni kube nzima kungaba lula ukuthi singakhohle ukuthi uNkulunkulu ubukhona bakhe bukhona ungabona ungasamboni osukile yimi yena kasukanga ekungigcineni so sizokhunjuzwa lapho ukuthi uThixo lo owazwa ukukhala kukaIsrayeli lathi ulalele ufuna sikhale kuye kakhulu katshintshi njengengoma lethu uNkulunkulu wethu wasentabeni lapha nguye khona esikhotshe njalo yes ngicabanga umfundisi ungicabangisa enye theory uthiwa yini liyana mhlobo yokuthi uNkulunkulu wadala umhlaba yes ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba wawekela uyaziqhubekela ubukele ekhatshana kodwa ufundisa indaba ivezayo nxa ilast verse esiyifundileyo isithi uIsrayeli esekhalile ebugqilini uNkulunkulu wakhangela wakhathazeka ngabo so wasesiza ungayifunda ku chapter 8 ithi senzile ukuzolikhulula so kuyasifundisa ukuthi uSathane ku-great controversy vele i-argument yakho ukuthi uNkulunkulu kalandaba loluntu
So uExodus uyasiprovela ukuthi nxa uNkulunkulu ezwi ukukhala kwabantu kuthi ukuthi uyanaka and uyenza ulutho ngakho. Ngicabanga ukuthi nxa sesenhluphekweni kumfundisa ukuthinta ukuthi kwesinye isikhathi kuyabuya engqondweni yethu ukuthi uNkulunkulu kanaki kumbe kalandaba. Kodwa uExodus kasiqinisa asincedisa ukuthi uNkulunkulu uyakhathalela inhlupheko esiphakathi kwazo. Kakhulu. Okunye sikuthola khona phana kuvesi leyi ithe uNkulunkulu wakhumbula izethembiso zakhe. So izithembiso ayezenze kubani? Ku-Abraham, ku-Isaac lo-Jacob. uNkulunkulu ngananzelela ebathembisile wayengabathembisanga ukuthi baza kuphelela eGibhithe. Wayebathembisa ukuthi khona baza kuya ezweni elesithembiso iKhenani. So kwase kumele ukuthi khona ke kugcwaliseke and sikubona sekusenzakala. Bebubula bekhala uNkulunkulu sethuma ke amthumayo ngafunda ku chapter 3 verse 8 sesithi ukuthi buya Moses nguthume ngoba ngizwile ngibonile ukuhlupheka kwani kwabantu abami. So ngizile ukubana ngibakhulule elenjongo yona lana esikhulume ngayo uqaliseni ukuthi uNkulunkulu udinga i-relationship ubudlelwane efisa ukuthi khona baqhubeke belobudlelwane laye baqhubeke futhi bemkhonza. So uNkulunkulu wagcwalisa ke isethembiso zakhe. So uNkulunkulu ogcwalisa izithembiso. Lezi thembiso asiphezona esizikhangeleleyo uNkulunkulu uzazigcwalisa. Kuzwa kahle ukuthi lesekuthenjiswe khathesi ukuthi silathi sisuke ezweni lona lelo kuhlupheka siza kuyangena eKhenani. Angithi sorry maforo umfundisi uthinta into eqhakathekile inezmatch uNkulunkulu egcwalisa izithembiso umfundisi. Kenza izinto ngesikhathi sethu. Kakhulu. I-challenge yethu amaKristu ikumelela isikhathi sikaNkulunkulu lendlela. Ungakhangela lapha kuGenesis 15 uNkulunkulu vele wayemtshelile uAbraham inzalo yakho izakuya ezweni lokugqila and ithwale nzima kube nje but wayenikile lesikhathi 430 years. Zacha lanxa babengathi after 100 years sasengathi uNkulunkulu kasekho yini ukuthi asikhulule but isikhathi sikaNkulunkulu obhalayo mina ngiyamthanda uthi God's purposes no haste no delay. uNkulunkulu is a God of time. Isikhathi angasikhuluma uyabeka ende uyagcwalisa. So thina i-challenge umele siyizuze ukuthi kasivumeni sibekezele silindele isikhathi sikaNkulunkulu. Kakhulu. AnduGalatia 4:4 utsho njalo. Isikhathi singase sesifikile. Umdala kwesinkathi kwakube kithi ubona ngani sephuzi sifuna ukuncedisa isikhathi esiningi. Ake sikhangele lapha ukuthi eGibhithe kwakuminjani. Khangela lami uExodus 1 verse 1 usiya ku7. Sike sikhangele lapha kanje umfundisi Khumalo bahamba bebangaka abantwana bakaIsrael beseGibhithe endele ngalesi sikhathi base bebangaka. Nxa ufunda iBhayibheli ukhangele laphana abantwana bakaIsrael babe balutshwane bengamachumi ayisikhombisa 70. Kodwa nxa sesiqhubeka sesifunda lapha sithola ukuthi khona banda okumangalisayo ngesimanga sikaNkulunkulu baba yi600,000 ngalesi sikhathi esifunda ngaso. Kakhulu. Mhlobo ngicela ubalela amavesi la. Nanzelela lapha khangela uchapter 1 ngithi phela ukhangele uvesi ngo1 lo5 lo7. Okay. Yes. La ngamabizo amadodana kaIsrael aya eGibhithe loJakobe munye ngamunye lemuli yakhe. Verse 5. Inzalo yonke kaJakobe yayingamachumi ayisikhombisa. uJosefa wayevele eseseGibhithe. Verse 7. Abako-Israyeli bazala nabanda kakhulu. Ilizwe lonke lagcwala ngabo. Sifundani mfundisi Dube lapha ngamavesi la eswabalile ikakhulu siku chapter 1 verse 1 to 7. Singadobha esikutholile khona lapha namhlobo sincedisane ngesifundo lesi. Kuyini esikufundayo ngoNkulunkulu lo bahambe bengu70 nampa sibe ngu600. Ayi lapha kwakutshofa. Ngifunda ukuthi uNkulunkulu isithembiso sakhe esisho ngumfundisi ukuthi niza kuba nani. Right. Baselize ngasola ke abantu lapha. Phela ukutshintsha indawo lakho kuyangani kuyaphazamisa abantu kuphila. Oh yes. Kodwa bona bafika lapha iBhayibheli lithi baphumelela. Kunjani?
labantu ababo labazali bakhona akukhulunywa ngokugula kwabo lokwenza kodwa kukhulunywa ngokuphumelela kwabo. So uNkulunkulu lapha khona bathandekayo kulokuphumelela. Futhi kuya ngokuthi siyamazi yini ubudlelwano buyabuyela. Nxa sidlala loNkulunkulu silokuphumelela okokuphila emzimbeni, silokuphumelela okokukholwa lokukhonza. So lapha ngibona uNkulunkulu ozivezileyo ngokuphumelela kwabo ukuthi ngiphakathi kwabo bayangazi uNkulunkulu wabo wabanika izibusiso zokuphumelela. Yikho kuthiwa bafike lapha beyi-70 kuphela. Kodwa sesifunda sebeku-600 sebezaphuma. So lathi bathandekayo kuyavuma ukuthi kuNkulunkulu wozunjalo. Ungafika kuThixo ube lobudlelwano uyakususa lapho khona akhulisa impilo yakho ngiyokukholwa ngiyokuphila uphumelele. All right. Kuyaphunyelelwa kunjalo angithi phela singamethemba siyaphumelela. Mhlobo kumbe sikhangele uvesi ngo-8 to 11 bese sihlanganise lapha siqedisa amavesi la. Sike sikhangele ukuthi impilo yakho nayinjani ama-Israyeli bese eGibhithe bengakaphumelanga. Verse 8 kwasekusiba lenkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJosefa. Yathi ebantwini bayo, khangelani abantu bako-Israyeli sebebanengi kakhulu kulathi. Asiboneni amacebo esingawenza ngabo funa bande kakhulu uthi lapho kuqhamuka impi bahlanganyele lezitha zethu balwe lathi babe sebesuka elizweni. Ngakho babeka izinduna zezigqili ukuthi zibasebenzise kanzima. Bakha iPhitomi leRamasese aba ngamadolobho eziphala zikaFaro. Ake nincedise la. I-600,000 le ngamadoda kumbe kuhlangene labo mama. iBhayibheli lithi ngamadoda Yes. akubalwa abantu abomama. Hey, ngokuningi labo mama. Engicela bazasibo 3 million mina. Basi bebaningi. Ngithi phela. Yes, right. Namba sebebaningi sokuphuma icebo lokubana sibahlukumeze. Hey. Sifundani kakhulu ngesikhathi esiyiso thina lapha njengabantu lokuthi uSathane usikhanyela njani. Bese sithinta even indaba yena le. Inkosi le yayingasazi yayingamazi ngokweqiniso uhamba njani lapha khuma. Ivesi u8 ufaka indaba emangalisayo lapha ngoba ubhuku lika Exodus anti sikhulumile ukuthi libhalwa ngoMoses ngobhala uGenesis. So liya connecta lo Genesis. So unanzelela ke ukuthi ke ungabuyela kuGenesis uyananzelela indlela uJosefa owayesebenza ngakhona ngapi kuFaro lapha. So lokuphumelela kwakhe konke lokhana kuyabalwa ngapha kuGenesis. Kodwa ke nxa sesilapha sesizwa kuthiwa inkosi le yayingamazi phela inkosi le nguFaro. Kwenzakala njani ukuthi umuntu osebenza esigodlweni ungamazi owasizayo futhi umhlaba wonke sekulendlala ngoba ukuze bayofika eGibhithe kwakungenxa yani kaJosefa indaba yendlala. So esesizile laphana ukuthi kube lula nje masinyane ukuthi angabi mazi. Nginanzelela lapho ukuthi lokhu kwakungasikho ukuthi kamazi. Hayi kodwa wakhetha ukuthi khona anjani angabi le ndaba lalokho okuhle uJosefa kanjani ayekwenzile. So yikho engikutholayo ke laphana. Right. Omunye umbuzo kanje ukusithini laphana. Mina ungaye kumbuzo wakho kulocabanga ofika kimi la. Ukuthi liyabona ukuthi ngicine ngikhuluma ukuthi kulokuphumelela kwabantu bakaNkulunkulu. Kuyamcunda uSathane umuntu angaphumeleli. Right. Ukuphumelela uSathane kakufuni. Yes. Uhlezi ukhona lapho umlalelo umbukele ungaphumelela ekukhonzeni uNkulunkulu ngoba wathi uqala impilo uSathane. Ungaphumelela futhi ekuphileni uSathane labanye abantu azayenza bakuzonde. So kumele ukuthi wena ophumelele ungayekeli uNkulunkulu ukuphumelela. Ukuze nxa sokufika ezikhathini lezi kaIsrayeli zokuthwaliswa nzima wale umntaka uNkulunkulu ngoba uza kuncedisa. Kodwa ungaphumelela ukhohle uNkulunkulu uzahlangana lokunye la uhluphele khona ngale. Yes. Ukugcwalisa khona impilo yakho nayinje eGibhithe wabephila njani. Khona abathi simfuna ukungezela laphana ukuthi amavesi asivezele lapho ukuthi ngenxa yokwanda kwabo iBhayibheli lithi kwaba lemizamo yokuthi kabacindezeli kube lemizamo yokuthi kabaphungulwe babulawe bafakwe imisebenzi enzima ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangafa ngobuningi baphungulwe. Kodwa isimanga esisithola lapha ukuthi bephakathi kube njalo uNkulunkulu wenza isimanga
right, baqhubeka besenjani besanda bephumelela. Ngizama ukugcizelela ukukhulunywa ngomfundisi lapho ukuthi uNkulunkulu lo esikhuluma ngayo oka Exodus uNkulunkulu ongazi impossibility. So kunjalo kunzima uyabaphumelelisa. Ngize ngikhumbule i-persecution yebandla eDakeji obhalayo sithi the more they were persecuted, the more they were killed, babesiba baningi. Abesesithi iblood yabangcwele yayisiba intanga ngesiprawutha. So uNkulunkulu isandla sakhe siyasibona vele Egypt. And ekhangela ukuthi nxa bekade behlukuluzwa kodwa vele sibona uNkulunkulu enqoba. Ungabala usufika ku Exodus 40 laphana last chapter and isinika uIsrael sehlalisekile. uNkulunkulu itabernacle sisethiwe, uNkulunkulu inkazimulo yakhe ibonakaliswa. So vele isandla sihle sisibone uIsrayeli eseGoshen ukuthi bangabantwana abakhethekileyo kakhulu. Ngingachazelwa nje ngabe setshenziswa umsebenzi bayo. Kwakunzima lapha Mafolo. Kwakunzima sibili ngendlela iBhayibheli ikhuluma ngayo. Uyakuzibuza ukuthi istina siche ngotshani. Okay. Siyabe sistina bani. Yayindlela ukuthi batshonela ngalonke besiya kubutha. Size sitshintshe sibe bomvu. Kwakuyikuba khawulisa ukuthi ufuna bangathi dina abanye bafe lokho semsebenzini. Babecindezelwe bancitshwa lokudla iration yangafulwa banika umsebenzi onzima ukuthi ufisa ukuthi abanenge babo baphele kodwa uNkulunkulu phakathi kobunzima lobo waveza ukuthi eno yimpilo. And lokuthi umfundisi kuthiwa ku-bondage ukuthiwa babengavunyelwa ukuphumula. Right. Ngikhumbula ukuthi kuthiwa u-Aaron loMoses babebenze ba-observe iSabbath. Inkosi yahle yavuthulaka. So ukuthi ngiyazibuza ukuthi then umuntu ongela isikhathi sokuphumula umultiply nje. Uyincrease njalo. Asinjalo yini khathesi. USathani akasiphumuzi. Ngisho ukuthi situation le ayifanani yini la lesikiyo khathesi. Maforo iyafana. Ngoba nxa uNkulunkulu ungamazi uSathani uvele yena ufuna ukudilisa uNkulunkulu abe angaziwa ngumuntu. Yikho ufica ukuthi umuntu uzahawukele ngitsho leSabatha likaNkulunkulu. Abona ngani uzandisa izinto ngokwephula umthetho kaMlimi. Angani angaziphilela yena ngentando yakhe into ziyakwanda. Sesikhohle ukuthi uNkulunkulu uIsrael uzaphumelela. Wayele ukudla lo uNkulunkulu emlalela yikho waphumelela. Kumele uThixo lapha senze lapha singayenzi. So indlela esisiphila ngayo kulezi insuku abantu babhizi kangako ukuthi ungatshela isikhathi sokuyakhonza ungabe uyabakhathaza. Kathi ke uNkulunkulu uthina ngilani xa ndokuthi asihlangane nenkonzweni ukuze imizamo yokuphila kwenu libonta yisini bengiligcinayo liphilisa. Kakhulu. Ngizoba sithwele nzima ulati yebo mfundisi. Hayi ngizama ukuthathela khona phana ukuthi eyinye le injongo yesitha yokuthi khona laba abako-Israyeli bahlukuluzwe ngalindlela. Ukuthi ngaleyo njongo kwenza njalo bamkhohle uNkulunkulu. Ngoba nxa umuntu esesehlupheni, nxa umuntu esehlukuluzekile ama chances ukuthi egcine engamkhumbula uNkulunkulu kumbe usizo lokaNkulunkulu ayafiphala. So ungakhangela ivini khathesi emhlabeni i-chaos ekhona, ubunzima, i-bloodshed yonke khona emhlabeni. Injongo yesitha ukuthi ngokwenza njalo ubuhle bukaNkulunkulu bungabonakala ebantwini. Hey madoda. Siyabonga. Ake siqhubeke lapha sikhangele indaba leyi sibuyele emuva mbijana. KuGenesis 37 ivesi 26 siya ku28. Sike sikhangele impilo kaJosepha siya kuMose. Verse 26 ithi uJuda wathi kubafowabo, sizazuzane uma sibulala umfowethu sigqibele igazi lakhe na? Zwanini kasimthengiseni kuma-Ishmayeli thina singambeki isandla. Kambe yena evele engumfowethu eyinyama yethu legazi lethu. Abafowabo bavuma. Yikho kwathi abathengisi bamaMidiyani besedlula abafowabo bamkhupha uJosepha emgodini bamthengisa ngamashekeli alisilva ngama-20 kuma-Ishmayeli. Amthatha aya laye eGibhithe. Khangela 39 ivesi 2 verse 21.
bese sikhangela lapha imfihlakalo kaJoseph ukuthi kanti vele okwamenza waphumelela kuyini eGibhithe uIsrael laye okwenza waphumelela kuyo. Yep. Verse 2 uJehova wayelaye uJosefa waphumelela wahlala endlini yenkosi yakhe umGibhithe. Verse 21 uJehova wabalaye wamenzela umusa wamenza wathandeka emehlweni omphathijele. Utshone vele ukuthi uJoseph uJehova lawe kuyini ukuyakuzenzakala empilweni yakhe. Angithi uthe qalisa ukubala kwathiwa abafowabo bamthukuthelele abanye bathi asimbulale bathi akazi ngeke simbulale sana sikaNkulunkulu savela ukuthi hayi ukubulala yeke lanini wagcina umlimi evuma icebo lokuthi bamthengise nxa bemthengisa usuka lapha uye elizweni elingasola kibo izweni lokukhonza izithombe elingazi uNkulunkulu. iBhayibheli lithi ekhona ngale uJehova wayelaye lapho ngifuna sikubambele baba ukuthi uNkulunkulu thina singaze sidudule impilo isifake kuliphi khona lempilo uJehova ulathi phakathi kwemuli engiyabe ngikuyo nxa uSathane ngangihlamukela esebenzisa abafowethu kumbe obani uNkulunkulu ungabamazi uba lawe yikho kucina sokuthi khona la nxa esesejele ngale entolongweni wamenza uNkulunkulu wafaka isandla ukuthi bamenze abe ngumkhulu abe ngumunye othungamela izibotshwa sibona ukuthi umuntu eyisibotshwa ethengisiwe aphinde futhi abe yisikhulu ngenxa amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyathatha umumo omubi awenze ube lusizo kithi ube indlela yokuthi asiphakamise lapha sifunda ukuthi bathandekayo uJehova ulathi singasunduzwa impilo kodwa yena lokho elathi kasishiyi. Nekuzo sithi kubafowethu abasemagumbini amanomhlaba lapha elikhona kulula ungathembakali nxa ukhathana kakhulu izihlobo asithembakaleni lapha esikhona emsebenzini kubomkethu asithembakaleni uJehova uza kuba lathi sizaphumelela sikhona lapho esikhona umhlobo no bengifuna ukunanzelela khona lokhu ukuthi okunye okwenza uNkulunkulu wama lo Joseph ukuthi uJosefa wayethembekile wayexwayisono wayebufuna ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakhe ngoba nje yabona uverse 21 lapho ukhuluma ngemva uJosefa sebaleke wachiya ibhaji kumkapho so ngicabanga ukuthi uSathane kwesinye isikhathi uyasikhohlisa njengamaKristu sicabanga ukuthi sisesonweni sethu sisi enjoya singakhuleka kuNkulunkulu uza kusizwa. But ungafunda uIsaiah 59 verse 2 uthe ngizalizwa ye indlebe yamvela ifinyezwa but izono zenu ziyasithuba usobaba so ukuthi uNkulunkulu ame lawe ebunzimeni emlilweni kuyikuthi ngoba lihamba ndawonye yikho kuJohn 15 ethe hlalani kimi lelizwi lami lihlale kimi so uNkulunkulu udinga ukuthi sibe lobudlelwano sihambelayo sibe seduze kangakalayo kakhulu. Ukhona unye sikutholayo lapha imbali yasitshela ukuthi uIsrayeli usuke eGibhithe around 1450 BC yeah isikhathi seExodus sona lesana umlimo wangenela sekuthintile lapha isikhathi sesishayela umlimo wangenela uJehova simkhonzayo uthembakele uyasithanda singanela isikhathi uza kuyasithanda usho njalo phethu ufanele ngabahleke usulu kaphuzanga uMahebheru uthi ozayo njani uyeza akayikulibala uza kuza azosikhulula siye ekhaya ezulwini. Ngicela mhlobo sikhangele lapha amaye uExodus 1 khona phana njalo ivesi 9 usiya ku21. Okay. Verse 9 yathi ebantwini bayo khangelani abantu bako-Israyeli sebebanengi kakhulu kulathi asiboneni amacebo esingawenza ngabo funa bande kakhulu ukuthi lapho kuqhamuka impi bahlanganyele lezitha zethu balwe lathi bese besuka elizweni ngakho babeka izinduna zezigqili ukuthi zibasebenzise kanzima bakha iPhitomi leRamasese abangamadolobho eziphala zikaFaro kodwa kwathi ngokuhlutshwa kwabo ngamandla labo banda kakhulu basabalala okwenza amaGibhithe abesabe abako-Israyeli abasebenzisa ngochuku enza impilo yabo yabanzima kakhulu betshaya izitina lokuxova udaka besenza leminye yonke imisebenzi yemasimini kuyo yonke imisebenzi enzima amaGibhithe abasebenzisa ngochuku inkosi yaseGibhithe yathi kuba
kubabelethisi bamaHebheru okwakuthiwa nguShifira loPhuwa. Nxa libelethisa abafazi bamaHebheru lingabona kuzelwe umntwana ongumfana kufanele limbulale, kodwa nxa kuyinkazana liyekele iphile. Kodwa ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, ngakho abakwenzanga lokho ababekutshelwe yinkosi yaseGibhithe. Sekube njalo inkosi yaseGibhithe yababiza ababelethisi yathi kubo, kungani lenze lokho? Kungani liyekele abafana baphila? Ababelethisi bamphendula uFaro bathi, abafazi bamaHebheru abafani labafazi bamaGibhithe, balamandla, baphanga babelethe ababelethisi bengakafiki. Ngakho uNkulunkulu waba lomusa kubo ababelethisi, abantu banda baba banengi kakhulu. Njalo njengoba ababelethisi bamesaba uNkulunkulu, wabapha ezabo izimuli. uFaro wasesipha abantu bakhe bonke umlayo lo, wonke umfana womHebheru ozalwayo kufanele aphoselwe emfuleni uNayili, kodwa wonke amankazana liwayekele aphile. Sifundani la lamaqiniso amaningi lalokho esesikubona khathesi. uSathane umntwana ongumfana ulwa laye kakhulu. Yakwisizukulwane khathesi sakhathesi akumanga kuhle ngeboy child. Anyway, kuyisekufundayo lapha ngababelethisi leyo lamaqiniso amaningi esikufundayo ngabo omama laba. Ikakhulu inkosi ikhulume ithi lenze silokho ilaye, sibathola bengalaleli umlayo wenkosi. Sifundani lapha ngesiKristu vis-a-vis imlayo yamakhosi. iBhayibheli lihlela lona omama labo babesesaba uNkulunkulu phezulu. Lokho ngokunye kwento okumele ukuthi sizihluphe ngakho ukuthi kambe mina njengoba ngikhonza ngiyamesaba uNkulunkulu ukuthi angama ezulwini athi hayi phakathi kwelizwe eselilabantu abangathembekalanga ngilaye emsebenzini uyazibamba, ngilaye ebandleni uyangesaba. So mama laba batshengisa ukuthi uNkulunkulu is particular, ungayenza kuhle uyakunanzelela. Nampa umlimi uyabafisa babona bathi siyamesaba uNkulunkulu, umlimi wasesithi bayangesaba ngizabanika imuli yabo futhi yande kakhulu. So kuhleke ukuthi balalwa nxa sikhonza uNkulunkulu simesabe umlimi la ekathula ukuthi asinike lokho okusifaneleyo. Okunye kufunda lapha ukuthi uNkulunkulu uthena kuMakhubo ngo-50:15 bizanini ngezikhathi zokuhlupheka ngizakulikhulula bese lingidumisa. uIsrayeli wambiza uNkulunkulu, omama laba babiza uNkulunkulu ukuthi bancedise abafana ukuthi baphile. Bathi uNkulunkulu nxa singafa la singafa kodwa sizancedisa ukuthi bangafi la kanye abafana baphila ngenxa yokuthi uNkulunkulu babemesaba bayenza isizwe saqhubeka saba. Hey, omama labo yazi bamkhumbuza niMaforo. Isifundo esiphumekiso besikhuluma ngendaba yeDaniel. I3 Hebrew boys. Right. Ngicabanga ukuthi omama laba babelokukholwa okwe3 Hebrew boys okungawe yiconsequence, okungela ndaba lokuthi impumela yabanjani. Inkosi nxa ifaka umlayo ukuthi wonke umntwana ozalwa la, but yabona abantwana baphila ngesizathu sabo mama ababili abesaba uNkulunkulu. Ukukholwa kumbe ukwesaba uNkulunkulu ngizwisisa lokho. Kakukhangela umumo wakho ukuthi avele ngiyisigqili, okokuqala ngiyisigqili la. 2 vele inkosi sibe kumlayo. 3 ngingumama. Anti siyawo. Yeah. So kwakulezi zinto eziningi ezazinga contribute ukuthi i-decision yabo vis-a-vis lo umlayo wenkosi emenjani. But sibona lapha besima ngokwesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu ngicabanga babekuzwe ukuthi uNkulunkulu uthe ungabulali bamangelizwe. Yibo laba abadingekayo umhlobo ensukwini zokuphila, abagcina umthetho kaNkulunkulu befakazela uJesu. Ngase ngicabanga ngathi i-challenge embona silayo ekugcineni kwesikhathi ukuthi thina siyamesaba uNkulunkulu ngomlomo,
silabana abaprofesayo abakhuluma ngomlomo bathi sokumele sime umumo usufikile siyehluleka uJesu wathi obusisiweyo ngozwa amazwi awenze yes kakhulu kukhona okunye lapha mfundisi Khumalo ikakhulu esikutholayo nginanzelela khona lapho ukuthi omama laba kuyavela sobala ukuthi ukuma kwabo kwakungasonto abayicabange khona lapho kuyaveza ukuthi babe lobudlelwano loNkulunkulu ngoba ukuze umesaba uNkulunkulu kumele kube le relationship yana lesikhuluma ngayo ukuthi uNkulunkulu udinga ukuthi abe lobudlelwano labantu abakhe ungananzelela uFaro lo kahle kahle amaGibhithe ayekholwa ukuthi nguNkulunkulu emhlabeni so kwakungasomuntu omncane so umlayo wakhe wona lo ukuthi ngithe abafana babulawa for sure kwakunzima kwakungasonto elula nxa ilizwe lonke likholwa ukuthi umuntu okhulumileyo nguNkulunkulu kodwa sithola omama laba benzani besima so kunjalo lensuku nizokugcina iBhayibheli ivezile ukuthi khona uSathane kasoze asebenzise nje ordinary people uSathane uzasebenzisa amakhosi abantu abalamandla abenza ama decisions ngezimpilo zabantu so uSathane uzasebenzisa bona laba abantu to command ukuthi kakwenziwe so kodwa laba abavele behamba loNkulunkulu abasoze bebe le ndaba ukuthi kukhuluma umuntu omkhulu kukhuluma umuntu lombhobho kukhuluma umuntu onjani ngenxa yokuthi bona bavele behamba loNkulunkulu bazakuma so nxa ngikuzwa kahle mfundisi ukuthi ekugcineni indaba yena le izophinda ukuthi ulalela uNkulunkulu kumbe ulalela umuntu ihlobo esithandekayo asifundeni ukulalela uNkulunkulu loba kungaze kube nzima njani ende kuyabhadala anti kuthiwa sebemlalele uNkulunkulu wabanakekela ukuthembakala kuyabhadala makhanya ngani akudlisi kuyadlisa ekugcineni kwakho konke angithi ya sike sikhangele lapha nangu uMoses Sezalo asikhangele uchapter 2 uverse 1 siya ku10 verse 1 kwathi indoda yasendlini yakoLevi yathatha indodakazi yesizwe sakoLevi wathatha isisu owesifazana lo wazala indodana wabona ukuthi umntwana wayemuhle kakhulu wasemfihla okwezinyanga ezintathu kodwa kwathi lapho sekusehlula ukuthi amfihle wazuza isitsha semizi wasibhada ngodaka lencini wafaka umntwana phakathi kwaso wayasibeka ekhunjini lomfula uNayili phakathi kwemhlanga udade wabo wema bucwala ukuba abone okwenzakala kuye indodakazi kaFaro yehlela emfuleni ukuyageza amantombazana ayikhangelayo ayehamba ekhunjini lomfula yasisibona isitsha phakathi kwemhlanga yathuma incekukazi yayo ukuyasithatha yasivula yambona umntwana wayekhala yasimzwela usizi yathi lo ngomunye wabantwana bamaHebheru udade wabo wasesithi endodakazini kaFaro ngingaya kudingela omunye wabesifazana bamaHebheru ukuthi akondlele umntwana na yasisithi yebo hamba intombazana yasuka yayabiza unina womntwana indodakazi kaFaro yathi kuye mthathe ulumntwana ungondlele yena ngizakupha isondlo ngakho owesifazana wamthatha umntwana wamondla esekhulile umntwana wamthatha wamusa endodakazini kaFaro wasesiba ngumntanayo yasimpha ibizo yathi nguMose ngoba yathi ngamkhupha emanzini ake sibone isandla senkosi ekugcineni abangabayo kuyini esikufundayo la kuyini inkosi yakwenzayo ukuvikela uMose kusukela ekuzalweni kwakhe lapha abalela wabukela kulezifundo eziningi okunye kwakuqala ukuthi uNkulunkulu ngesilungu is in control uzalwa lapho uMose kuvele sekulomthetho ukuthi kuyabulawa abafana kodwa umuntu masimfuna azalwe khona pha abe sefaka isandla sakhe ukuthi ezalwa angabonakali anike icebo lokuthi kweluka ibasket ayefaka emanzini bese sithi udade wabo abelunguzile abe sithi
umntakafaro ahambe ngesikhathi umntwana esemanzini bayehlangana ambone ukuze uNkulunkulu asebenzena lo umbulali ukuba umsilisi womntanakhe ozaba futhi ngumkhulu lo ntwana bakaIsrayeli. So sibona ukuthi umumo ungazi unjani empilweni emulini ebandleni uNkulunkulu uphethe intambo. Asivumeni ukumlalela uNkulunkulu singesabe ukuzala kukaMose kwaba isimanga sokuthi umuntu azalwe kufanele ukuthi uzale impophi idubuka kufa abakuzalayo kodwa umsala uphila umntu bekugcinde ngoba ule njongo ngawo. So lapha sifuna ukuthi sisamukele isandla sikaNkulunkulu sisikhuthazana ukuthi balalekele lokho sonke asazini ukuthi uNkulunkulu nxa enguye simkholwayo sisazi ukuthi uNkulunkulu singesabi. Impilo yethu kayikho kithi ikuye sizakuphumela nxa kuzima kanganani. Sithozana umntwana lo wayengakhali esemanzini ibhasikiti le yayinjani kuthiwa umfula lo wawulengwenya imangwe sifunda lapha. Mina nithathekiswa ukugcwalisa lokho okukhulunywa ngomfundisi uDube lapho ukuthi kanti uNkulunkulu ulinda njani ukuthi kube le dire circumstances ama situation ngoba uMoses abesezalwa right angazalwa kuphela umlobi iBhayibheli lapha ithi khona wabonakala ukuthi wayemuhle right umntwana lo wayemuhle but emuhle njalo umthetho wawuthwe kabulawo. So uNkulunkulu uyaziveza amandla akho ukuthi phakathi komumo njalo abesevuma ukuthi uMoses azalwe indaba engazalwanga kungakatshaywa lo mthetho. uNkulunkulu ameleleke kuzokufike khona phela ukuziveza ukuthi yena is in control of nature, is in control of everything. Then okunye okungithathekise kuvesi le lapha esiyibalileyo ukuthi khona ke right ukuthi khona ngubani wayengabona ukuthi kule future lapha kuMoses right ngomumo lo owawukhona ulusani nje kuphela owayengabona ukuthi lo muntu ule kusasa emangalisayo uIsrayeli lo lapho osebugqilini weme ekutheni lo muntu akhule abe ngulida. Kwesinye isikhathi abantwana abancane nxa bezalwa kulusane kulaphana awungeke ucabanga ukuthi uzaba yini. right Ngiyangizwa izitori ezibuhlungu ezazivele uzothiwa umama ubulela umntanakhe ngenxa umumo ukuthi ubunje ngenxa umkakhe bebehlukene wakhetha ukuthi ngiyazibuza ukuthi uyabe sekhangela umumo yena engakhangeli ukuthi umuntu lo ule future emangalisayo yazi sekhangela umumo into elethayo yazi ngikhumbuza yawunanzelela ukuthi namba kuthiwa sebekhale angithi be sokuzalwa uMose. Yes uMose zalwa from isikhathi ezalwa uyabona ukuthi sokuthi uzathatha 80 years ukuthi baze bakhulule kuze bakhulule ngoba uMose bakhulule seleminyaka engu8. Yes yazi ukuphendula belokho bekhona kunabanye abafayo bekhalile ulibanika enganikezwanga eseluka icebo lakhe. Ngithola futhi khonapho ukuthi uSathane wayekwazi ukuthi lapha sebemile bakhulule indlela enza ngayo uJesu esezalwa uHerod wavula bathi abantwana bonke ababulala abali 2 years kuseNgusathane ungayibala kuSambulo ngo12 kuyafana la khona lapha. Hey siyabonga ukusisambulela izifundo esizitholayo mhlobo nangu uJoseph sezebhadala ukondla umntanakhe umlimi siyambona ukuthi kakhulu mina ngizibuzile ukuthi ngicabangile ngathi maybe umoya ingcwele watshela uJacobet ukuthi lo nguye umcabango wami ngoba umama yes ngoba umaHebheru uthi ungabala u11 verse 23 anti uthi abazali bakhe babona ukuthi wayengumntwana wayeyindodana wayengumntwana ongajwayelekile. Usuphendule abena abantwana le ababona yini ukuthi bajwayelekile khonokho mhlobo kusinika i-challenge njengabazali ukuthi uhamba lo nkulunkulu eduze kangaka vele le voice kaNkulunkulu uyayizwa lapha ekhuluma. uJacobet wabona ukuthi umntwana lo is not ordinary so asuye lo njengabanene kuthiwa wayemuhle ngaphandle physically. Number 2 babona ukuthi
uNkulunkulu alifale uthi nguye ozokhulula uIsrael yikho uJacob wathi wenza icebo lokuthi ibhasikiti emfuleni and umfundisi ukhuluminda emfuleni mhlobo ama-sea creatures ngicabanga ukuthi wayengamfihla kwenye indawo and ekhangela vele uNkulunkulu icebo lakhe uNile River wayekhonzwa phela wayenguNkulunkulu eEgypt so babekwazi vele ukuthi ama-Egyptians azabuye ezokhonza la mhlawumbe wayezabonakala obviously endabulawo but khangela icelo likaNkulunkulu ukuthi phuma kunjalo uSathane awuzise but engufundayo lapha ukuthi njengabazali ngicela ukuhle ngithinta even uJacob ifirst 12 years yokuthi sokuthweyo nangu umgcini kuthiwe ingilosi yaqhweba uMiriam ukuthi Miriam gijima phela yani uMiriam inhlakaniphe ukuthi hayi wena wohlucela ukuthi indaba uMiriam engachonga ukuthi ngicela ukuba yimaid yazi uNkulunkulu vele i-draft ayeyidlala lapha ukuveza ukuthi lesi isenzo sikaNkulunkulu so sibona umntwana egcinwa ngunina biological mother emgcina first 12 years ngifunde into mhlobo ngamangala ku chapter 18 Moses ku Patriarchs and Prophets kuthiwa uJacob wahle wabakwazi ukuthi ithubeni lalo It's just 12 years kuthiwa wa-implant emntwaneni ukuthi uNkulunkulu uyesatshwa uNkulunkulu uyakhulekwa uNkulunkulu wamfundisa iqiniso lonke so i-first 12 years uNkulunkulu wavuma ukuthi uMoses kayezuza impande zesiKristu thereafter ngase ngizibuza mina ndomntana ole 9 years 9 ayesengicabanga ngathi sengenzeni nge9 years uNkulunkulu avuma ukuthi ngibela ukuthi umntana uyakwazini ukufunda ilizwi lokumthobela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngathi mntami siyale utsho khonoko futhi nxa sesisebunzimeni umntana sengimfundisile yini ukuthi kumnandi la nxa kukubi uNkulunkulu uthembekile indlela zakhe asizo zomuntu futhi isikhathi ngacha uyagcwalisa izithembi so ngibona kuyi challenge nje ebazalini esikhulisa abantwana ukuthi kusifanele kubafundisa uyabona in the last days le media mhlobo abantwana bafunde i-character development ngopopayi abantwana kwabe siyabe sibhizi kakhulu umntwana simnike ukuthi akube kumlibazisa kodwa kasikwazi ukuthi khona lokhiyana kufoma i-character yomntwana kuza kwenelisa yini ukuma yes empilweni sisemhlabeni omubi asibaboneni laba bantwana ukuthi bahle sibafake ebhasikitini babe safe angithi phela siba protect uJehova esimkhonzayo uyavikela uyanakekela kalokho wavikela elecebo ukuthi uzamusa ngaphi sike sikhangele impilo kaMose babukeli labalaleli ngizacela likhangele uExodus ngo2 iverse ngo11 usiya ku25 asayikwabala ngapha singabala amavesi abe mabili ngizacela mhlobo wami ungikhangelele uverse ngo15 ngiyesizambala laphana uverse ngo15 chapter 2 khona pha bese sixoxa indaba esijwayele ikakhulu yempilo kaMose khayile verse 15 okay verse 12 all right it's okay uMose wathi thala ngapha langalaphaya wabona kungela muntu wasebulala umGibhithe wamfihla echebechebeni ngelanga elilandelayo waphuma njalo wabona amaHebheru amabili esilwa wasebuza lo owayemphambanisile wathi kungani uchaya owangakini umHebheru then uverse 15 abesesithi kwathi uFaro ekuzwa lokho wazama ukubulala uMose kodwa uMose wabalekela eMidiyani lapho afika khona wahlala phansi eduze komthombo siyabo kakhulu bafundisi bami asincedisane la ukubulawa komGibhithe lokho kwawulicebo likaNkulunkulu yini uNkulunkulu uyathokoza yini ekufeni kwabanye abantu nxa kwakunganjalo sifundani ngalindaba akungeke kube licebo likaNkulunkulu wabukela labalaleli ngenxa ukuthi nguye othena ungabulala emthethweni wakhe kodwa sibona impikiswano enkulu yokuthi uluntu lwavela kuMose ukudlula lokho ayekufisa ukuthi ngabe uyakwenza ngumuntu wayele short temper la ethukuthela masinyane yena wayesithi ulwisa ukuthi ancedise ukuthi abakibo bangafi ngenxa ukuthi uSathane wayephakathi kwempikiswano nempi wathi umuntu ngomele ambulale angavela ambulale enxela angazobulawa ukuze icebo likaMlimi lokuthi athungamele life
So usathane lokho esho ukuthi ngimkhuthezalwa ukuthi ngimbambe sekhulile. Kodwa ke umlimi wasesithina ngizagcwalisa ke mina aqhubeke abe ngumthungameli ngendlela yakhe uNkulunkulu wasemnika amandla ukuthi abale kasuke ukuze ayemgruma futhi kuhle enkangala. Ayemlethela futhi isikolo kakutsha esokuthi yena umuyebheru ukumela khonza uThixo. So asocebele kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi kungenzakala ukuthi uzibone usenza into embi. AsoNkulunkulu. Uyela kuThixo uSathane uyabe kuvakatshela wakuqila kodwa singaya kuNkulunkulu sivume njengoMose wabuya futhi wathungamela uIsrayeli. Right. Kuyini omunye mina impilo okwaguqukayo. Okay. Sorry. Ayingxenye soze ngiphendule umbuzo but mina ede ngufunda ngilandelela lokho okuchiyo umfundisi. Ukuthi uMoses imvelo yoluntu ilakho ukuthi uNkulunkulu engenza isithembiso sibe sazi. Senzama ukuthi ngisiphangise ngisincedise ukuthi senzakala. uMoses wayekwazi vele ukuthi yena ubekelweni nguNkulunkulu. Wayesekwazi. So wayesehle ephangisisa esesiyancedisa ukuthi alwe physically ukukhulula abantwana bakaNkulunkulu. Ngize ngicabanga uAbraham ukuthi uNkulunkulu ethe ophuma ekhalweni lo. Waze wehluleka wathi uHaga kathatha isisu. Uyakubonisa ukuthi even uJacob umhlobo wathe kwazi ukuthi isithembiso siya ku firstborn esezuza wathatha ibirthright ngoba. So imvelo lathi kunjalo babukeli labalaleli ukuthi uNkulunkulu singakwazi ukuthi lokhu uthe uzangipha senzama ukuzuza indlela zokuthi ngize ngeaccomplish lo lento but kuhle ukubekezelela uNkulunkulu lokumelela isikhathi sakhe sokusenzela lokho asithembise khona. Aphuzanga ngithi aphuzanga. Kuyini okunye sikufunda ikakhulu impilo at times akuhambi ngendlela wena uyabu programming ngayo. Anti iminyaka yokuqala engu40 ukufaro ngalo yalandelayo useMidian enye ngu40 years ekhulula abantwana. Laba sifundani siphilela abani vele esimphilelayo olawula izinsakalo zempilo. Okunye sikufunda lapha ukuthi uNkulunkulu nguyothungamelayo ezimpilweni zethu. So sibona sokutshintsha lapha uMoses sokumele asuke eGibhithe ngenxa yalesi senzo. Kanti ke kwakulicebo likaNkulunkulu ukubana kwenzakala ngaleyo ndlela lanxa sikuvezile lapha ukuthi abulala umGibhithe kwakungasocebo kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayeza kuba lendlela yakhe yokuthi ambize uMoses akwenze ukuthi umbiza njani. So uSathane wasenjani sengenela phakathi kwani kwecebo likaNkulunkulu. Well siyabonga ke ukuthi njengoba sifundile ukuthi uNkulunkulu wothando still njengoba wayevele evele emappointile emkhombele uMoses ukuthi nguye ngeza kumbiza. So umlimi waba lendlela ukuthi ayeMidian. So nxa ungakukhangela ngelihlo lomuntu wawungabona ngani icebo likaNkulunkulu kade ligcwalise kanjani. Semkhipha futhi lapho kumele akhulule abantu. Semsusa khona lapho amuse khatshana le kumele azokhulula abantu laba sema. Siyabona indaba. Khangela futhi mfundisi khonapho ususwa evele esefunda okunganani. Yabona sesesiqongweni sekhangelane le throne sekhangelane lokubusa indlela kamlimithi suka la uye ekwelusa izimvu. So kunenge esesike sazama uku-accomplish mhlobo sadlula kikho safunda saba lama masters PhD but isiZulu lithi hayi indlela isiyo yonke buyela indlela. So kwesisikhathi siyaba disheartened mhlobo ngoba silezi indlela lokukhangelela okuthile kade silakho but khangela uMoses military wise economics into yonke eEgypt wayeseyibambela. uNkulunkulu wamehlisa wathi man uye unlearn khonokho 40 years kumele khonokho kade ukufunda yikho kumele uye ku-unlearn and learn my way. Kuthiwa khona phana ikhafunda khona i-humility wafunda ukubekezela i-patience yikho kuthiwa was the meek one. Waba mnene even esethungamela uIsrayeli uyabona ukuthi ayindoda le yayi-well trained ku-meekness. Waluse 40 years ufunde. Esingakutsho ukuthi kunenge esimele sikukhitshwe sifunde kaNkulunkulu. Abantu babuya befunde into zabo asizeni kuKristu sizofunda.
limo lezitsha zakhe perfect singaphelelanga ufuna ukusebenzisa kalokho siza kubona ukuthi uMose wayelamaphutha akhe wayelalapha ayisilela khona kodwa umlimo wamsebenzisa ukuthi ahambise umsebenzi. Mfundisi Dube, singayigoqa sithini lindaba kuyini sikuthola lapha? Ngithi mina kubalalela wabukelela nxa uNkulunkulu lesisikhathi obumnyama uSathane engani uyabusa. Ngu-Efeso 2 verse 2 lo John 12 verse 31 uJesu thena lethu nxa ngingaphakanyiswa mina ngizadonsela abaningi kimi. So kasazeni ukuthi uNkulunkulu lokho nguye obusayo. I-good news indaba ezile ukuthi uza kunqoba kuphela ngomusa wakhe esiphambano. Thina kasiyeni kuKristu phakathi kwemimo esingena kuyo asazini ukuthi izolo kwenzile ku-Exodus ku-Israyeli lakithi uzakukwenza. Lokho ephethe intambo uzakwenza. uRoma 8:28 utshilo ukuthi konke kusebenzela ngaphi ekuhleni. Mfundisi Khumalo, mina okungithathise kakhulu yikuma kwabomama laba besima phezu komlayo oyesabekayo kangaka omuntu wayekhangelwa sengani unguNkulunkulu wayenguNkulunkulu in quotes eGibhithe but bama but we rather obey God kulokuthi silalele umlayo wani womuntu. Bona ngani kubalaleli lababukeli ukulalela uNkulunkulu yikho kudingakalayo ezimpilweni zethu kungakhathalekile ukuthi umlayo uvele ngaphi kodwa nxa kuphambane lentando kaNkulunkulu kasimeni lo nkulunkulu sime lo nkulunkulu. Isihlobo esithandekayo kuleli kodwa asifundeni ukuba lo nkulunkulu senze okwentando yakhe vele sisohambeni wa pilgrims siya ekhaya ezulwini. uJesu uzosithatha uzosihlenga kalokho kwathunyelwa uMose ngomunye antitype i-type kaJesu ukuthi siza kukhululwa asimethembeni sihlale ezinyaweni zakhe. Mhlobo wami ungayiphetha uthini uhlusivalele ngomthandazo? Okay, mina ngifisa ukuthi ngicine ngakho isikhuthazo kibomama. Ngithathekiswa indlela uMoses akhuliswe ngayo. Kuyangichallenge kakhulu. Do you know ukuthi i-society injengoba inje ngenxa yokwehluleka kwethu njengabomama ukukhulisa abantwana. Abantwana abahamba bethethisa abazali emgwaqweni, icrime, imbanje, ugwaza, ububi banda ngoba abantwana bethu sibafundiseni. So nginika umlando kithi bangani bami ukuthi njengabomama kuyini esikufundisa abantwana bethu. And then niki challenge ukuthi ake sihlaleni phansi, especially ekugcineni kwesikhathi uSathane ethumba abantwana bethu labatsha ukuthi bamsebenzele kumisumbuso wakhe. Kasihlaleni phansi sibanikeni ilizwi likaNkulunkulu kube ngumphako wabo wempilo. Impilo yabo izahlambuluka. Asiphumeni kumedia ukuthi sifundisele abantwana bethu. Kasizinikeni abantwana isikhathi sibakhulekele sibasela uThixo. Asicimezeni sithandazeni baba wethu oyingcwele othandekayo khona ekhaya ezulwini. Siyabonga ngesifundo silamandla kangaka. UnguThixo ufanele ukukhothanyelwa. Sicela usinanzelelise amaphutha esilawo ubususinika inhlakanipho ngelizwi lakho. Siphile njengama Hebrew midwives, siphile njengabo Jacobet, sifundise abantwana bethu intando yakho. uNkulunkulu abesesaziwa ezimpilweni zethu. Ekugcineni sibonga ukuthi uJesu uzazosithatha. Sicela ukulungela lolo suku. Ngayo uJesu siyabonga. Amen. Amen.